Sanibonani fellow South Africans. Igama lami nguNkululeko Kalanga, lona uFlorence Langa. Futhi kuthe nge-lockdown akumele yonke amashop avalwe. So kwenzeka ukuthini? Singakhona ukuvula amashop ukubhadala ikoloto. Nathi mina bengibambile ngisebenza ePiblos Cafe. Wayenze ukuthi simiswe indaba ye-coronavirus. Azange ngisakhona ukuthola imali, since sivalile azange sathola nix wa UIF wa ini. Bekani imali namhlanje ugogo ubuyohola igrant. Nawo ngimhlebi ubuyohola le imali yakhe is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.2 uyobhadala eLouis cause bamfonele njengoba bangena ku level 3 bamfonele bambuza ukuthi gogo since besibalile uzobhadala malini. Mina into engifuna ukuyazi ukuthi umbuzo bani lo bababuza ugogo cause bebazi ukuthi i-corona akusithe siyenzile akusugogo yenzile bekumele bona basho ukuthi gogo sesivulile eshop cela uzobhadala ke imali ebuyibhadala. Ugogo uzibophile ukubhadala 1000. Fellow South African lo gogo wami mina nami kule mali le ubhadalela nami because mina la bengisebenza khona angikhona ukuthi banginike nemali ye-UIF or eyani cause ngathi besingarejistwanga or kanjani. So manje ivulile yona so ikhethe abantu abazosebenza thina sisahleli. So njengoba nemali nibona ingaka nami ungikhiphele kuyo le mali. So ngicela uncedo ukuze ngikwazi ukuthi lento ukuthi abagogo bacede ukuyohola imali yabo kube yibo ababhadala ikoloto zethu thina besisebenza siyenza njani. Ngicela uncedo ngaloko. Unkululeko lona manifuna okuningi ningangifollowa lapha ku Facebook ngikhona, Instagram, Twitter nikhona, nisearch nje Unkululeko Langa. Siyabonga.